Tas nozīmē, ka vairāk laika nav laiks iztek. Bet tas attiecas gan uz mūsu komandu, gan arī uz viņiem. Mums katram ir mērķis dabūt maksimālo punktu skaitu. Latvija arī ir spēlējusi ar Andoru un ir uzvarējusi. Un arī mums ir bijusi ļoti spriedzes pilna spēle. Bet es gribu par mūsu komandu teikt, ka mūsu komanda ir ļoti labi augusi aizvadīto 2 gadu laikā. Par otro jautājumu daļu, kas attiecas uz Latvijas izlasi, tad es viņu raksturoju kā fiziski stipru komandu. Ir ļoti labi spēlētāji, un viņi labi organizē spēli gan kombinācijā 3-5-2, gan 3-4-3. Un Paulo Nikolāto strādā ar kodiem. Šifrētā veidā viņš ļoti interesanti strādā, un Latvijai ir ļoti labs darbs gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un ir ļoti labi spēlētāji gan labā, gan kreisā pusē, bet īpaši kreisā pusē ir pat pāris skrēļi, tā kā mums ir liels izaicinājums spēlējot ar Latvijas komandu. Andi? Përshëndetje trajner, Andi Kasmi, pjesa e tretë, Salve Mister. Kam 2 pyetje dhe një kuriozitet. Avrei 2 domande e una curiosità. La prima riguarda e para për sa i përket Mario Mitajt. La prima riguarda a Mario Mitaj. Kemi me sfyshor shumë cilësor, por a e keni konsideruar ndonjëherë ta aktivizoni Mitajn disa metra më lart në mesin e fushës? Abbiamo un ottimo centrocampo, ma ha mai considerato di far giocare Mitaj un po' più in avanti in centrocampo? L'altra domanda, pyetja tjetër, është për Adrian Bajramin. E përmendet në përfundim të ndeshjes së shkuar, a do të jetë pjesë e lojtarëve të gatshëm për të zbritur fushë nesër? L'ultima volta lei ha nominato Adrian Bajrami. Farà parte dei convocati o dei giocatori pronti per essere in campo domani? Mentre la curiosità riguarda al capitano. Kurioziteti kur është për kapitenin. Chi indosserà la fascia domani? Grazie. 3 domande. 3. Tātad ir divi jautājumi un viens zinkārība. Pirmais jautājums par Mario Mitāju, tā kā viņš ir aizsargs, bet vai jūs neredzat viņu arī potenciāli mazliet uz priekšu laukumā kā pussargu? Otrs jautājums, vai Adrians Bajrami būs izsaukts rītdienas spēlē? Un trešais vienkārši zinkārība, kurš nesīs kapteiņa titulu rītdienas spēlē? Posso? Sì. A vedere come arriva la parola codificata al mister Paolo, domani parlo direttamente con lui. È una squadra molto organizzata, ragazzi, chi gioca bene il calcio, lui sta facendo un bel lavoro. Andiamo a noi, 3 domande, e là, vai. Capitano, togliamo una, capitano, anche lui ha fatto il traduttore, ha fatto tutto, Dipende. Si gioca un calciatore e lui non gioca, è un altro, dipende, abbiamo 2 o 3 lì. Io se ti dico adesso, anche non lo so, dopo devo vedere. Ripeto che la seconda gara è dura per tutti, 2 giorni e mezzo non è giusto per fare un calciatore andare lì, 3 ci sta, 3 giorni o 4. Per quello considero 2 domande, non 3, perché non ti posso rispondere. Quanto riguarda Adrian Bajrami, è un calciatore che ha fatto settore giovanile da noi, ho visto 19, under 21, mancino, sta facendo queste stagioni al Benfica, ha la prima squadra e ha fatto poche gare ma inizia a entrare. Calciatore molto interessante, mancino, con buona forza fisica. Io penso di un futuro utilizzare lui, provare a portare lui, ma questo nazionale futuro sa com'è. 2 o 3 mesi e vai. Domani sì, lui va dentro dal campo fra i 23 calciatori che andiamo contro il nostro avversario Lettonia. Quanto riguarda a Mario Mitaj, è un calciatore molto tecnico, è giusta la domanda anche, ma guarda una cosa, non è semplice, su tutto il passaggio in una nazionale non ha tempo da vedere un giorno, 2, un allenamento, questo calciatore dentro del campo. Lui già ha fatto, abbiamo visto fuori in sua società, ma noi non abbiamo tempo da provare. Lui sta facendo benissimo come terzino sinistro, è un terzino sinistro, c'è molta qualità e ci dà molto equilibrio per la nostra squadra. Forse in un futuro, ma io sono contento di vedere lui lì e lui sta facendo benissimo da noi nella sua società, contento con lui in questo momento. Okay.
Për sa i përket pyetjes në lidhje me kush do të zëvendësoj Berat Gjimshitin, varet, kemi 2-3 opsione, do të shohim, është pak e vështirë kur ndeshja e dytë vjen më një herë pas 2 ditësh, ndoshta do të kishim pasur më tepër mundësi 3 ose 4 ditë, do të kishim më të qartë zgjedhjen, por do të shohim edhe pas përfundimit të stërvitjes. Për sa i përket Adrian Bajramit, është një lojtar i cili ka qenë me moshat, me ekipet e moshave me neve, duke filluar nga U19 u 21, është lojtar i cili luan me këmbën e majt, ka forcë fizike shumë të mirë, edhe tani dhe tek ekipi i tij të Benfica nga pak po fillon të angazhohet pak më shumë, ka luajtur pak ndeshje, por që duket që do të vazhdoj. Për sa i përket, por në të ardhmen sigurisht që ai është një opsion shumë i mirë. Do të jetë nesër në 23-shën e lojtarëve të përzgjedhur për ndeshjen. Për sa i përket Mario Mitaj, është një lojtar shumë teknik, jep ekuilibër skuadrës, por rrugtimi i një lojtari në kombëtare është i tillë që ti nuk ke kohë të provosh lojtarët në role të ndryshme, pozicione të ndryshme, ai e bën shumë mirë rolin e mbrojtësit të majt, është një mbrojtës i majt, jep skuadrës ekuilibër, bën shumë mirë tek ne edhe tek klubi ku ai luan, kështu që do të vazhdoj kështu për momentin. Galvenais treneris vēl izteica nelielu repliku. Būs interesanti rīt dzirdēt no Paulo, kā tika iztulkots vārds, ka viņš strādā ar kodiem. Bet vēl piebildu par to, ka Latvijas komanda ir ļoti labi organizēta komanda. Attiecībā uz jautājumiem, kas tika uzdoti, viņš atbild no 3. punkta attiecībā uz kapteini, tā kā Gjimšitī rīt nebūs komandas kapteinis, un tad par to, kāda varētu būt alternatīva. Viņam padomā ir 2 vai 3 spēlētāji, bet šis gala lēmums vēl tiks pieņemts rīt, tā kā viņš šo jautājumu noņem no dienas kārtības. Attiecībā uz Bajrami, jā, viņš ir izsaukts uz rītdienas spēli, viņš būs viens no rītdienas spēles 23 spēlētājiem. Un, kas attiecas uz jautājumu par Mario Mitai, tad, protams, tas redzējums ir labs, ka viņš varētu būt ne tikai aizsargs, bet viņš varētu būt arī pussargs, bet treniņu laikā, tagad gatavojoties spēlēm, nevar eksperimentēt. Līdz ar to viņš saglabās to pozīciju, kurā viņš startē šobrīd. Ka pyetje tjera për mistin, që sa të domande për mistin? Žurnalisti. Vai būs citi jautājumi vēl žurnalistiem? Mendoj që jo. Okej, atëherë kjo ishte pyetja e fundit, ju falenderit shumë edhe sukses në gjithë mirë.